ассалому алейкум тамошобинони азиз. имрӯз ма мегем ай компания Faberlic ин хеле аппарат барои чистка лица гирифтам. И крем чистка лица ма як 4 бор шитки мекунам хидмат. Процедураш ин хеле прозрачный бидай. Виден? Процедураш ген ки якум бор қинай баъд дига осонай. Не ки баъди ҳами чистка лица ма рӯи ма ранги бигем ки пусти рӯи кӯдак шуда. Инами хе мекунем кремша. И осонакай бо да упаковкаш зарядмонак дора. гирёнаш мекунем. Осонакай хе